Gari anu berseli, anu potok meyam, orang rak meyam, job silai, ko. Aib di sanjau pai meyam. Orang rak meyam tu nak kui misal meyam di Manipur 80% di sentrol lampi yang beli tu. Lahir bagi, sorry, angki makar le ni meyam. Adu meyam se kui gari orang rak meyam bagi. Kano me apa pizza tuan jual le branded kano me jual le se koi misal yang lari mung set hai di sakol len ma pan thong ju uru ke su ning tambagi adum ba bunsiro la ma da hing hana lawr ke su ai koi si ta se na di ning tambagi ya adum ba fruit ti koi di ai ta ai wa ning tambai se leibak ama ningtamba mena lok thokpa khatna yade khwai ningtamba khwai di maru han thokti magi leibak tu le miam du da noi la thok kon siro le piba ping na tap na ni ta na ping wa ngam ba kon siro shomba kon loina na ken maru wafam de khoi context di frup ki saktam ngak na frup ki kai kon ngak na hingmangam ba du na sidi anu se khoi oi de कोई फुल की शक्तम कोई तरह में हमने ना खांगे मितो में हम चलक को देवी मसीदी मी लाकुंसा से फाद भाई ममान है कि मी लाकुंसा से फाद भाई कोई पॉपुलेशन से इस्ता मी लाक ने पानो मितो को चला already अभी को फ्रूट सिंग आगासी अभी को किसी माइनॉरिटी हम बस हमारे को आई थिंक सिंग माइनॉरिटी अभी तो कोई थे काम से था तंपाक से जो फुज लेवा मितो सिंग के ना से अभी फंगा और जिससे India dagi hajalakwa, India power hajalakwa ko. Dagi some the recent phenomenon chahi trama ko simanung da. Awal lepak tu kis मैं हम hajalak ko jinge ko wesai sta ko. Mo di mari mata asa mana o chingli some the sulego. Adubu hojiki context da di mitok ko haita. Ai di lepak ki international boundary amana Khara wang the leiba. It's now the protein show. They bought it. No, let me see what I am now. I could see me when I'm low. Masi as a metro policy, Taurida, not Jagana, from the Leberation Front, localize the phenomenon I have to be in Manipur. But it's happening. I don't know. I quite think I see. Ningtamba farm the pulli haina. I quite ningtamba is for the Kanga behind it. I did not come behind Madame. I quite walk at the near tadaba of human days. No, Mr. Hanagi, Natana, I quite say, I quite fruit a morning in one of the other houses, Massing Yam, so hungry.